Desde IFA Youth, la organización que representa a la juventud de las naciones sin Estado. Desde Gasta Bertalar. From Levica. From Sanka Veneta. Desde Galiza Nova. From Ograham Family. From Rungdom, the Red Youth of Norway. Desde Purna. From Pride Ivan. We, Linksjugendtallet. From Popular Socialist Youth of Denmark. Rechazamos la sentencia injusta del Tribunal Supremo. A los presos y presas políticos catalanes. Entendemos que en vías democráticas el poder poner y poder hacer un referéndum no puede ser juzgado. The Spanish state has condemned the Catalan leaders for exercising basic political rights. Promoting the celebration of the referendum in the 1st of October 2017. A sentenza é un ataque á democracia e aos dereitos e ás liberdades de todo o pobo de Cataluña, pero tamén as de todos os cidadáns e povos do mundo. This sentence is an attack on democracy and rights and freedoms of the people of Catalonia. It's a complete attack on the willful expression of a Catalan identity in Catalonia, in the Catalan countries. But also to those of citizens of Europe and the rest of the world. La represión nunca puede ser una forma de resolver los conflictos políticos. From Wales, we express our solidarity to the people of Catalonia. And we demand the freedom of the Catalan political prisoners.